kacerita dawage lawas Inggih. Durung titiang yagi ngaturang gegitane puniki. Lugrayang titiang ngaturang pangastungkara majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa. Om Swastiastu. Semangkin jagi cerita yang titiang inggih punika indik dokrin. Terus ring Jawi wenten resi luwe cerita dawa green ring jagat Jawi wenten resi sani pini mau tamu Markandia para ida para widema resi nenten yo enten tios sane jagi cerita yang titiang inggih punika idema resi Markandeya pasraman idane asri idema resi Markandeya melinggih ring pasraman idene sane asri gati Reang puca rangli idema resi Markandeya mapesraman ring puncak Gunung Raung sane kelintang luwih gati sisiani ada ake tuh saking genahiri idema resi Markandeya ngijen pewarah-warah nuntun sisian ide akeh gati pulang belajar kanda sastra
kesami sisiani demah resi ulang nunas tuntunan melajahin kande sastra keanggen suluh ring keuripan salah ipun sadu budi sangkaning ulang nunas tuntunan ring idemah resi mawinan sisiani demah kesami sadu susila gile gula salung sebayan Durma kesami puningkup nangkepin pikobot kauripan kaon becik sareng. Yuk. Lima atas. Ini bunga-bunga. Wah, biasa lah. Ini sini. Deh, kunci deh. Oh ya. Emang? Oh iya kan? Naik. Ini tuh kan. Wah, iya aja nih. Iya, Maharasi markan dia Inggih, sane mangkin cerita yang indik parikraman ide mangeresi markandir selanturnya nih ulangas tawa yang Ido Maharesi Markandio Setata ulang ngasau Ido Sang Yang Maha Kawi Ngerasti kertan jaga
Ida Maharesi ngastawa nuna suecan Ida Batara mangda Ida Batara ledang nyiratang keketan jagat kalaning dewasa inggih carita mangkin galaning dewasa sane becekati purnama kapan lenui salah itu Lanjut atau ulang? kenapa Ulang ya. purnama kapan linui Raina sane Pak. Ini Pak. Aduh. Tuh lah. Tuh nggak nah, sikit. Terus aja. Raina sane becek punika ring purnama kapan Ida Maharesi ulang astawa Kena lah, bang. Kabar. yang pasupati ra Antuk ulang Ida Maharesi Markandi ngasal raris rau Ida Batar inggih Ida yang pasupati Resi markan dia menyembah Ida Maharesi Markandio ngaksi Ida Batara rau raris keles Ida ngaturang sembah Swastiastu Namastuti inggih Ratu Batara sesunan titiang ngaturang sembah kasedana pangasungkara Om Swastiastu Singgih Ratu Duras aksi sembah
Titya Inggih Ratu Betara Sesunan mangdeledang Ratu ngaksi sembah titiang tinista. Ya, Cici, tanahnya, ginado. Ginado. Ya. Oke. Maju, maju. Restu apa restu? Itu anak pencantik tuh guys. Yang enak. Nah, ya lu bang. Ada nih. Ada tuh. Ada. Ada. Ya, ya. Kayak ngartos guys. Ini bilangnya serem Pak. Ini legit nah tuh. Ya, Bonus, bonus. yang Pasupati sabda Inggih wawu asa punika aturida Maharsi Markandeya Raresida yang Pasupati kelis nyawi. Nah, buat dari sudah aku udah kabel. Kenapa tuh deh? Benar. Benar cara orang marah tuh. Samba rasi nira nambi Uduh Dewa Maharsi Markandeya Nira nampi sembah baktin idewa. puput ida mawa jana Inggih sepuput Daido yang Pasupati mawacana kadi asa punika punapi raris. talang lelah tanah murah Dan posangkan ring telang lelatan ida yang Pasupati murup ngendih kabinawan. rares metu teja Sane murup ngendih ning telang lelatan
lelatani do potaro raris matemahan dados tejo putih. Belajar gales ngawang awang ring Tejo punika raris melecat during ambarane tejo punika ngawang-ngawang ngangobin gading. Ginado? Pangkur ya. Oh, sila ini sa ginado. Ada yang saya ginado. Atos yan. Saan sila isang ginado, bet? Rariab sila? Ginado? Okay. Kaya na, atos. Okay, yun eh. Ya, yuk. Tabi. Tejo melecat purwa inggih tejo sani medal saking lelatan ide yang betara Pasupati raris melecat menuju jagate kami Nusa Dawa Neka Fungsi Tejo puniki melecat fungsi jagate padami Jawi sani mewasta Nusa Dawa yang Pasupati masabda sapute asapunika garis ide yang betara Pasupati runtuhan Rasi jani utus Dewa Marasi Markanyo Ane Jani Idewa
manira ngungsi bumi tiben tejo ide wajani putus nirang ngungsi bumi aneka tibanin oleh tejana nira ditu resi nabdab bumi apa kerto nah itu nyen idewa nabdabang gulili apang jagate kerdepan jakira ngajo Nanti. Tidak usah. Nah, biasa. Bisa aja sih. Nah, ganti lah. Nanti. Nah, lihat Mas goreng. Betul. Terus. Ya. Ada makan hijau sih kanan kiri. Kiri kan? Nah, ya. Usahakan kanan. Mbak ini yang sebab ada sesuatu yang dibicarakan penting. Makali. Ya. Baik. Istirahat ini. Prares rasi margan dia inggih cerita yang sane mangken pidada pidama harasi markandia selanturnya nih ngasi anusa Ida maharasi markandia rares memargi kaire ngantuk sisyane domastiri mama Ida maharasi margi
medal ngaranjing wana nenten ngetang raingan wengi rao maring nusa dawa kacarita reng sampune ida maharasi kai reng sisyane srauh reng kenahe ketujung inggih puniki reng nusa dawa rares ida reng sisya sami Orang aku bilang ini. reng sampune ida maharasi markandia raos reng nusa dawa rares ida mawacana reng sisyane maka sami nah lautang ngalgan udah paman sisian bapa aja makejang lautang paman ane jani ngalgang alas tenan anggon padu Tuhan dini di subane alas kalgang lautang paman ngai tongos mamondok yadin paduduk padukan Yuk. Yuk, Nek. sisian ida ngiring tita Sisian ida maharasi markaya ngiring titah pramaken raris makarya ngalgal alas monggo taru sisiane sami makarya sebet gati raris monggo taru sane alit-alit yaden sane agen
Kidang lutung sami ruraro Kebal-bal kuahat Santukan alase kalbal-bal kidang yaden lutung sane wenten kiri keraris rarut ngungsi genang sadeyan Dewa tering nusa dawa ring kalaning punika kriuk ring kalani punika punapi raris para dewata sane malungga ring ring nusa nusa dawa bagian kagiat aksi semoga para dewata ring nusa dawa kagiat ngaksi sisian ide maharesi markandia malal bal alas raris nata rencang ida ide betara ring nusa dawa ide betara ring nusa dawa nenten asun raris nata rancang ide makasami buta buti kala kali ide betara nata renjang ide sane marupa buta butine makasami Makan suci ya. enggak apa nanti gini bentar kan Yuk, Jangan. rasa menyipit. buta kala nemang Sampune para budak kalane sami. Pak ring sampune para budak kala sami rawuh ring ajang ide betara Raris matur sinarengan Ratu
Inggih Ratu Betara. Inggih Ratu Betara. Napi karya sane mangkin Napi wonten karya sane mangkin mawinane Ratu ngekti. Ngesemi titiang. Kirim ke grup. Yang Batara Ide yang betara raris gelis ngawis petaken Rencang rencang ide kadiasa punika. Ane ada jelema Bincang sama Mana nih? Suap nih. Sudah, Nih, nacang saya buang. Jak saya. rencang nire rencang nire ajak kejam. Ane jani ada jelema main ngapa bakung pesan. yang jelema ane teka main tu Jelema ane teka main tu uling di Jawa Jawa nagal alas pusing nganutin unduk ane sebelum jalan tusing maju loran yatnya pangkah pesan nagal alase di pusing bakaran yang akan lautan dahne jani nah sawira solahne pangkah pesan tentu ane jani lautang ada makonya taduh ada makonya Wah. Mama lontong. Nenek. Gampang tuh. sing dak
Ida maharesi markandia Ida maharsi markandia kalaning punika Ida sedih kingking Ida sedih kingking sing sisine yang las pada niras raris haris Ida mawacana ring sisian sane kantunnya Kudu paman sisan bapa ajak kejang ngehang jani bau bapa ni ane jani ani jani yen anu kuku iraga ngoyong dini dinu sedawa mati yen kene unduk bumine dina iraga ajak kejang lakar masing mati bin sing Chandra ini nanti ada Saya beda Pak, ini nanti 7 Pak. Ini tuh bisa cak sih kawin cak. Cak baca cak gitu cak. kan tuh metro Oh nek. Orang saya bawa cara. Resimarkan dia tinggi wow asa punika inggih wau asa punika atur sisian raris ida maharsi markandia gelis paman do pamahan si isian bakso aja kejang Uduh, paman sisian bapa aja mekejang yen gitu atur paman saja subaki besar sekian bapa sakewala bapa ngide seken paman eda paman kejam bapa kan sedawa uang dulu Nusa Dawa Ipe
Apa kerana kitu sawire nu sedawa ketakucap swapringga artinya jagat kalina seripi Jan ane ajak bapa kemeken sedang tua ajak domas dogen ini Tapi kalau iya mau WA, kalau iya mau WA, masa iya oleh di sana. Kalau ada WA orang. nah amun tu dogen malu ngiring bapa nak dabang bumi din sedawa Orang cenderung duduk timbang dapat titik. Tuh deh, ada dari bawah gila ada sini. Pandangan sangat kayak deh. Kadang-kadang langsung kayak gitu. Pak. Tuh orang gede-gede aja. Cara gede-gede aja. Ada markan dia resi Sampune ida maharasi markan dia rau ring jawi punawi raris tidak dapido nguang siagana jati mula ida maharasi markandiara rasi pasara ida duri cuaca gunung Diam. raung kau genahe sane kaum Inggih punika ring puncak gunung raung sane kalintang utama Drika ida mangas tawa rau ring puncak rau raris ida maharasi markandia ngata tawa ida wadana inggih ratu
Batara Inggih Ratu Sasunan sane banget Nawi ngandit yang palungi Ratu ngawi wenang wana Wantapa balungur Ratu sane ngawi wenang ring jagat digene aksi sembah bakian titiang sane mangkin tiang mantas palung Ratu mengdol ledang ngangsi Sembah sembah bakti titiang. Duyung bisa kita karena ada. Ini kurang tuh. Ratu Sasunan Ya, dia baca. luwe Inggih Ratu Bedara. Inggih Ratu Utara Inggih Ratu Bedara. Inggih Ratu Utara Sesunan titiang sane kelintang utamu. Sesunan titiang sane kelintang utamu. Palungguh Palungguh Ratu. Ratu Rien Ratu Nita Titiang Jawa Green. Dawa Kriit Wenten wacana iratu. Wenten Wacanen iratu. Wacana Iratu Sane utamu. Sane Utamu ring sikian titiang Nabdak Nusa Dawa Reko wenten titah pelungguh iratu. Wenten titah pelungguh iratu. Kadi asapunke Kadi Asapunika sampun pundut titiang. Terbalik dia. Ini aku terbalik sih. Kayak kendasa ngancam. Titiang sampun ngiring Wenten titah Wenten titah pelungguh iratu. Pelungguh Iratu Kadi asapunika Kadi Asapunika sampun pundut titiang. Sampun pundut dados
ratu nenten sueca ring sampune titiang Ring sampun titiang. iring wacanane ratu Miring dados sekadi nenten sueca dos. sekadi nenten sueca walungguh ratu ring titiang Ring titian ake nyapi ke mawinan titiang mawinan titiang matur sekadi asapunika motor setiap punika santukan mangkin satukan mungkin akeh sisian titiang akeh sisan titiang ngemasin padem emas napi wenten iwang titiang nunas ring pelungu ratu titiang kasih puluh ratu napi ke iwang titiange nabi ke iwang titiange terakhir yuk betul Nanti pakai 16. Gita panca datu sampun Inggih para pamirsa, asapunika sampun aturang titiang Gita sane memurda Pancadatu. Kawit wasta jagat Bali saking cerita Pancadatu puniki kaucap kanggen wit mawinan jagate iriki mawasta Bali. Ngiring pundut Titiang nunas ring idedane sareng sami
Ngiring pundut tekekang sukseman ceritane puniki. Mangga jaga balik aja pengabden titiang wandah asik inggih punika mangda jagat bali aja guardi kayang kewekas kirang langkung sinam puri ring sajroning titiang aturang cerita puniki pradewenton atur nenten manut titiang lunas sinampura ngiring sinam anton Brahmo Santi sane mangkin ngiring puputan cantos iriki tur makewasananing atur sinop titiang antum parang santi Om Santi 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 Om. Nggih. Yowana lan narik sareng sami seni mangkin sembahyang bersama nggih. Bosan sembahyang bersama, kirim kita berfoto bersama nggih. Mengko wonten laporan sama desa. Desa nanti kan kita lapor sama desa bahwa kita sudah naik. nung